Maya pa oras ko kaparokya at Kwaresma na naman. At ipong Kwaresma, siyempre panahon na po ng pamanagdag, king kaya katang pamangadi, siyempre pamagayuno, pamag-abstain, sakripisyo, at migit king sablaying pamamilimos. Nya kaniti pong banwa, katanda kayo, makyabe kaniting umpisan tang programa, ing BMU, BECU, ang katanda kayo po, kaya nga mga titipidyo, o alileleyo po tang mag-fasting kayong mag-abstain, ing ibiatala rin bilang saop ka rin kakatang kapatad pakakalulu. Nya pelagon tayo po BMU, BECU, kasi papakitakin ing BMU, BECU naman. Sabihin, happiness solidarity, ampong pami abi-abi tamo yun, anting anak na ning Diyos, ing pami dadamayan na atin tamong masabal at malasakit king balang metong. Nya ini pong limusyo, metong yang ekspresyon ng kakatang kapag masabalan, karing kapatad tamo. Pwede tayo ng pulabay ketang puntong ing binyena ning apong Ginoo, pamiyataya naman, idake taya naman. Nya ing binyena ka na ako, ing binyena kaya kayo, pwede yan namang idake taya karing aliwa. Paniti pong Kwaresma, magkatanda kayong gawang altar, karing pibale-baleyo, mga biko pong duwang kandila, pong krus, kay bating nanumang alkansyang recyclable, kabityo ka rin, at dikitya mo itang sticker, BECU, BMO. Balang tingkong nga titipid, o tingkong buring ibaldugken, balang aldo, pwede ko pong dagdagan niyang atabayan na niyang pangadi para karitang recipients na rin. At diyan na po ning Kwaresma, by Easter, pwede yung pong i-offer o kaya dala king opisina. Bakit hila rin pamiyata mo, karing kapatid tamo pong mas magkakasakit kesa kakatamo king parokya. Asahan ko po, makyabe ko kaniti, lalo ya pang mas maging makabaldugan, kakatang Kwaresma, mo king pamangadi, pamagsakripisyo, migit king sabla, pamamilimos, karing kakatang mas makalunos ang kapatid. Dakal pong salamat.